ku isasta n'iminota 2 y'ijoro rwose bigaragaye ko hari igihe na Messi byanga. nawe bijya byanga se? Nawe rero niba byanze ntukihebe, na Messi bijya byanga. Nawe urengeje mu ntukihebe. Kwiheba ni bibi. None se Messi we ntibyanze? Natwe twese byaranze, na Messi biranze. Ariko umupira ikipe y'igihugu ya Espagne yegukanye igikombe cy'isi cya 2026 kikaba ari igikombe cya kabiri yegukanye mu mateka yayo nyuma ya 2010. Argentine ni ku nshuro ya 4 itsindiwe ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. Bwa mbere ari mu mwaka wa 1930 itsindwa na Uruguay, ibyo 1990 itsindwa n'Ubudage bw'Uburengerazuba, 2010 ese koko ekipe ya Argentine yaba yaritsindishije ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2026 cyangwa n'ibihuha bikwirakwizwa n'abafana? Muri iyi documentere tugiye gusesengura buri kintu cyose cyavuzwe nyuma y'itsinzi ya Argentine na Espagne. Turareba ibimenyetso byakuruye impaka nyinshi cyane kandi zose zakumvwa, amarangamutima ya Lionel Messi, ibyabaye mu rwambariro, imvune z'abakinnyi, imisifurire n'ibindi byose byatumye uyu mukino ubumwe mu mikino yavuzweho cyane mu mateka y'igikombe cy'isi. Niba rero ukunda inkuru zisesenguye kandi zumvikana neza, amakuru y'umupira w'amaguru n'ibanga ryihishe inyuma y'ibyabaye, iyi video ni yawe. Reba iyi video kugeza ku musozo umenye ukuri n'ibitaravugwaho rumwe na benshi. Ikindi ntiwibagirwe gukora subscribe, kande like, unasangiza iyi nkuru kugira ngo igere ku bantu benshi, kugira ngo dukomeze kubagezaho inkuru z'ukuri zisesenguye kandi ziryoshye cyane. Dushimishwa no kubabona muhora mwishimye. Twagiye. Ubundi iyo ukuri kutarabusobanuka neza, ibihuha bitangira kugenda nk'umuriro mu byatsi. Ariko se ubundi niki cyabaye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi? Ibintu byaje kuba bihindura isi yose urubuga rw'imaka. Kuri ubu ngubu umukino warabaye, ariko impaka zo zisa nkaho ariko zitangiye. Mbibutse ko ku itariki ya 19 Nyakanga amaso y'abarenga miliyari 4 zose yarahanze amaso i New York, aho ikipe ya Espagne na Argentine zari zahuriye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Abafana bari biteze intambara y'ibihangange, cyane cyane nk'uko benshi bibazaga cyane nimba Lionel Messi yaragiye gusoza urugendo rwe mpuzamahanga yegukanye igikombe cy'isi cya kabiri. Ariko ibyabaye mu kibuga byahise bitungurana. Ekipe ya Argentine nigeze ibasha gukina umukino wayo bisanzwe. Ibintu byaje gukurura impaka kugezana n'ubu ngubu. Ekipe ya Espagne yayifunze mu buryo budasanzwe, yambura umupira, yibuza guhanga uburyo bukomeye bwo gutsinda, maze inanirwa gutsinda neza mu minota 120. Ferran Torres yaje gutsinda igitego cyahesheje ikipe ya Espagne igikombe cy'isi. Ariko umukino urangiye, inkuru nyamukuru ntago yari itsinzi ya Espagne mu by'ukuri. Hari hatangiye kuvuga ibihuha byinshi. Bamwe bavugaga ko hari ibintu bidasanzwe babonye imbere y'umukino. Hari abavuze ko Lionel Messi yagaragaraga afite amarangamutima akomeye. Abandi bakavuga ko bamwe mu bakinnyi ba Argentine basaga n'abacitse intege mbere y'uko umukino utangira. Ku mbuga nkoranyambaga naho hatangiye gukwirakwira amashusho n'ibitekerezo bivuga ko hari ikintu cyihishe inyuma y'uyu mukino, cyihishe inyuma rero y'igitsinzwe ya Argentine. Ariko kugeza ubu ngubu nta gihamya yizewe yigeze itangwa yemeza ko Argentine yitsindishije ku bushake. Ahanini ni ibitekerezo by'abafana, ariko kandi hari n'isesengura rishingiye ku marangamutima yagiye agaragara. Muti bihagaze bite? Icyagaragaye neza nuko Espagne yari yarateguwe neza kurusha Argentine. Mbere y'umukino n'ubusesenguzi bwa Opta bwari bwerekanye ko Espagne ariyo yari ifite amahirwe menshi yo kwegukana iki gikombe. Ariko ntago byarangiriye mu kibuga gusa. Umukino urangiye habaye ubushyamirane bukomeye hagati y'abakinnyi. Habaye gusunikana, gufatana mu mashati, ndetse na FIFA itangaza ko yatangiye iperereza ku myitwarire ya bamwe mu bakinnyi n'abatoza ba Argentine nyuma y'umukino. Nubwo Argentine yatashye idafite igikombe, yakiriwe nk'intwari mu gihugu cyayo. Abafana baririmbye, barishima, bashimira Lionel Messi na bagenzi be urugendo rwiza bagize muri iri rushanwa. Bamwe mu bakinnyi bo bahisemo
kudakurikira ibirori rusange, Messi we ajya iwabo mu buryo bwihariye. Ese ni iki iri rushanwa risigiye iyi si? Iri rushanwa ryasize Espagne yanditse amateka mashya nk'igihangange mu mupira w'amaguru. Ryasize kandi Messi asohoka mu kibuga arwana no kwihangana. Ibintu byatumye benshi bibaza nimba aribwo bwa nyuma yaragaragaye mu gikombe cy'isi. Ariko se isomo risigaye ni irihe? Mu mupira w'amaguru, iyo ikipe ikomeye itsinzwe, abantu bahita bashaka ibisobanuro birenze ibyabereye mu kibuga. Ariko ukuri kutagomba gushingira ku bimenyetso si ibihuha. Kugeza ubu nta gihamya yemeza ko umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi wateguwe cyangwa ko Argentine yawutsinzwe ku bushake. Icyo amateka azahora yibuka nuko Espagne yatsinze ikegukana igikombe cy'isi, naho impaka zizakomeza kuba igice cy'inkuru abantu bazahora bavuga imyaka myinshi iri imbere. None wowe ubona ekipe ya Espagne yatwaye igikombe cy'isi kuko ibikwiriye, cyangwa utekereza ko habayeho ibindi bintu byihishe inyuma y'amarido byatumye ekipe ya Espagne ibasha kwegukana igikombe cy'isi? Utekereza iki kuri Lionel Messi? Utekereza iki kuri Lamine Yamal? Niki utekerezaho bihuje n'iki gikombe cy'isi? Duhurire muri comment umbwire uko utekereza. Ariko kandi ntukemere gucikwa n'izi nkuru n'izindi zose z'ubusesenguzi zica kuri iyi channel. Ubundi twe tunejejwe no kubaha ibintu bizima. Kanda subscribe, ukande like, ubundi duhurire mu zindi nkuru.